mangkinu dengan yang titiang muing peyogan itu yang putra jaya putra yang putra jaya punika sane mangkin meduwi putra kekalih yang putra jaya sani duran punika wantah rumah lelaki ni alitan mangu sani alitan putrani deni wantah je rumah wadok Rani pamir ngesauning sinareng sami Rani jeni sani lanang pun wantah jeung lepsengan betar taneuh sani lanang betar taneuh Enten jutio swantah je betar gane putrani deuni tadi mani geni mani istri dengan yang titiang wantah je betari manik gening arana putaran sani liada kearan putrani deni yang putra jaya sani alitan maka pepitu punika wantah wit nyane wantah je asiki sani panca ika
sane lelimo punika mangke ningayang titiang yang geni jaya lelimu punika wantah jaware ide betara yang geni jaya mangkali hayang wadana jaya saning warihang punika malih tetali wantah jide yang putra jaya maka sabda papitu uringayang titiang punika wentene sabda resini punika sanen namanya ninggal bali papitu punika parwikune ningalang jagat Bali tur matilah saking Bali pripun wadelunga ke jagat jawi mewali rare side maka papitu wikune punika ke jagat jawi pripun kiri Semeru nering jauh saning side punika wantah je kena sane asli tun mau tamu irike ring gunung Semeru para pamireng maka sinareng sami nglantur minangka uringayang titiang pemargin ide sang mahelwi maka sami
Yang Maharsi sane pepitu sane mangkin den nyane nara ngayang titiang dan lan make sami sabda resine punika sayu waktianut adung pisan sengken kejagat Jawi sawire palungan ide sabda resi maka papitu punika lunga ke jagat Jawi sengkel reng wantah jeung pedeg tangkil ring ideung Betara Yang Pasupati sami tangkil ring Yang Pasupati kani melinggih punika ring puncak Gunung Semeru ngunak kodang tuang ning agamu nyani boyo wenten dia swantah januna saja haja nincapang kemudian kewikanan ketakuan agamu makesami miwe darmo maka yakti nincapang ke darman kewikon berdua sepun iku kayon ide
siwake guna widya weh Dewa Ratu Agung pinaka pikayu nider simaka sami nincapan kewikanan maring jauh lantur ningayang titiang selamin resi maka pepitu enten jagat jawi ya kocap nur saming maka sami punika sanak sapersini numas pajah-pajah nuwun maka sami kengkane yang pasubati bedari rares kojang saane mangke ningayang titiang punika kewendanan ide betari yang manik dening Brahmana pandito noleh ngambil ide yang manik geni rares kamil oleh Brahmana panite ya sampune jatuh karmi risampun Brahmana panite mencatu karmu kesarengan betari manik geni asapun abiraris Brahmana pandito Brahmana padita magan tosaran utawi ketah kebos putusan ampun geni jaya dari situ marang punika wantah mumpung geni jaya kita lengi aji
ayu wantah jeung setatu bengut ring ngajin jeung abang wargan titiang netan yang titiang mangda jadi gedani 10 gotre sanak sapursi mangda getakas mangga saling ganti itu yang geni jaya lantun yang titiang kewintenan itu yang geni jaya saling mangkin yang yang putra jaya serang kali kali punika dengan yang titiang itu yang gerjaya kesarang yang putra jaya kalau nujudi Semeru malingi rikanyekan kadia sapurikeun ide nuju lampah ide ke Gunung Semeru kalau nuju kali wantah jeung ngaranah weruh dina sane ayu dina kaos becik yang pasupati kanyekan dina sane becik punika rika risida yang pasupati ngijin pengurus ring mako kalih punika lawan cucu
pasupati nah cucu bapur aja mengenang ngaleng alos manis Riker aris itu yang pasupati ngeruntuhan bau sadu pamban tuh alus pisana doseng bagus nah begitu cucun pekak ajak kejang aneh jani pekak mapi tutun kapini dewi cucun pegang jua samia lawan wiwekeyan wet hayu nah begitu cucun peka ajak kejangan nih jani peka latar mapi tutur tapi nih dewa abang sampun jua sadaya nah aneh jani ngelantur jani peka mapi tutur ajak mengenang cucun peka kadon pegang waduh uning udah dipekak mapi tutur kas kadia sapunike rikanyekan dina sane becik puniki katonan pekak sami cucun pekak pada uning lawan datang cara agama itu sing adulen tenyeng kepineh ban pekak oh tade cara maagamu kitu cucun pekak ajak mekejang Doren padang majengan itu masih kejang subuh lah agem-ageman kedubung untuk kenyang kepinah dan bekal Bekak ngiceng wenang mangkin yang subuh begitu dengan cucun bekal kajak mekejang sina sana bangku bekal ngician mau menang
majeng ring cucu maka samunya kemu matulang kejagat nah jani kemu dewa matulang ke jagat langsung ane jani ketah ke bawah jagat paling dulu dangkel ring guru reko nah dewa ajak pekerjaan kamu tangkil ring sang rumah guru itu jagat langsung tumut nyangerong jagat Bali suwireh dewa maka sami sampun punika kesangreng ring jagat Bali sepung niku inggih wantah kadia sampuniken rendah paus yang pasupati majeng parohipun cucungan makesami sabdan yang wantah jekadia sapunikeun sabdan itu yang betaruh pasupati sanewengkeun melinogi ring gunung Semeru Reres itu ngasdung karo riwau kadia sapunikeun rentuh sabdan itu yang pasupati beh kade orang tuaku maka sami ke cucun ini aku pan karo kalian mangkat ngungsi jagat Bali nah to kita jening cucun peka kajak kajang kemu supoi dewa ngungsi jagat Bali purina geles lampang ne prapto nenten jenget tangan
Patri beh Dewa Ratu kegancangan pisan muing pemargan itu maka sami matur nonas nyakupan kali maka sami tur ngelungsur mapami sami padang sayulat diantar galang padang resideroning pemargi sami sampun prabdi ning jagat Bali maring guntung gading wangsul dari sampun apa ring jagat Bali beh kecingak punika alasane pripit punika kawintanan ring gading wanina dur lampah idong dari siju maka sami punika ngelanturan pemargi rarisa kagiring telung biwa margi ring selantang pemargi ide perkara maka sami sampun punika napa ring tuluk biu lantung malih hide betara maka sami ngelanturang pemargi beneng kangina ring basuke malih napa sani mangkin ngayang titiang betara maka sami sampun napa pun kering desa pesakit